Pravila postupka tribunal menja čak i u toku samog postupka. Do sada su menjana preko 20 puta, a to je i bukvalno nezabeleženo u istoriji pravne civilizacije. Do formiranja tribunala nijedan pravnik nije mogao da sanja da se kazne mogu određivati na osnovu podzakonskih akata, odnosno jednostranih odluka koje nemaju nikakvo pravno utemeljenje i to retroaktivno. Tribunal odmerava kazne na osnovu svog statuta i pravila procedure koje sam donosi, a koji nisu ni postojali u vreme eventualnog izvršenja dela. Pojam zajednički zločinački poduhvat Haški tribunal je uveo tek 6 godina posle otpočinjanja sa radom, kada je uvideo da tužilac i pored svih prednosti koje su mu pružene u postupku nije u stanju da dokaže odgovornost najviših funkcionera koji se borili protiv secesije. No, you cannot stop me to record this, sir. Šta je bilo, gospođo? Uzeo nam je naše... Ovo pokazuje koliko Ujedinjene nacije su poštovale ljudska prava 1995. godine. Sir, you got to be escorted by Malu to do this in the class. No, you cannot do that. that. Yes, you have to be. No, you cannot do that. You have to be escorted. You cannot do that. This is free press. This is free. This is UN. This is United States of America. You cannot do that. No, sir. I'm press. I'm press. You cannot do that. Why? Sir. You Why? cannot do that. Why? You are assigned in there. That's where you go, No, or we will escort I can you go up. where I want. No, you cannot, sir. No, you Sorry. cannot. Oh, yes, I can. No, you cannot. Oh, sir. yes, I can. You're ridiculous. All of you. You gotta go inside. You're ridiculous, all of you.